Ia terak kari berjian ni setiap atain sok orang kama pergi ke kari kemai turis, waka Scooty arngut go chongaka, teduk no imen sen yang kawi ke bru. Kamu man kate umputip iwa ya Scooty tang wa ke chongaka ta Stephen Litton, waka riwil mi dekhar, kiwabura arngut ijo irta hapo arholes nem. Riwil mi dekhar Khlaad no ganai dawa jor men sok, karba Stephen wan de hopo ke ICU ke supercare Shillong. Kamu pun kamu ini de antar de jiai hai por kamu praduna, wai kani ke Scooty tok ko lai chai liang Shillong kat wa ke keritoris wan ko lai chai liang jawai. Kini ki arngut ke Scooty tok gi wana ke chnong modumai, wai de pengkit nengkong gi cha Shillong Civil Hospital, wai heden wan nekit cha gi thau sumar.